Аррат прыҩцәа есминуҭ ес-сааҭ адҵанагӡара иазыԥшуп аибашьыгатә ҳаирпланқәеи авертолиоткқәеи рышьҭыхразы. Ус иҟоуп аныҳәа аҽынгьы. Иахьа иԥыруа рыбжьара имаҷҩым арра ҳаиртәымчқәа раԥҵара зџьабаа аду уи ахҭыс иалахәыз. Аԥсуа авиациа аҭоурых злахацдыркыз абри сышьҭахь ижәбо аҳаирпланоуп. Август ҩажәибжьба зқьи-жәшәи ԥшьини жәаҩа шықәса рзыҳәаны иаратәеит Гәдоуҭа араион Лыхны ақыҭан. Убри аахыс иахьа ицуеит ҩажәа шықәса. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аамҭазы ари аҳаирплан афронт ацәаҳәа ҩышәынтә инареиҳаны иахыԥраахьан абомбақәа ркажьреи, абжьыуаа рышҟа абџьари аџьаԥҳани ргареи рзы. Сегодня в рядах ВВС служат достойные люди, достойные летчики, высочайшие профессионалы. Вот если на них посмотреть, даже вот редко их видишь с наградами на груди, но достойный труд каждого отмечен высокими государственными наградами. Есть и Советского Союза, есть и Республики Абхазия. Аиааирашьҭахьгьы арратә ԥырҩцәа хышәынтә инареиҳаны арратә ӡцақәа рынагӡаразы ишьҭыԥраахьан. Аԥсны атәылахьчара министр ар-реинрал Мираб Кишмариа аԥырҩцәа авиациа аԥҵара амш рыдныҳәало иазгәеиҭеит, атәыла ахьчараҿы дара рнапынҵақәа даҽак ишеиԥшым. Военные воздушные силы стоят на страже наших воздушных границ, охраняют покой нашей Родины на небесных просторах. Аԥышәа ду змоу аԥсуа ԥырҩцәа Виачеслав Ешбеи, Анзор Сақаниеи, Надар Герзмааи реиԥш иҟоу зыԥсахуа аҿар маҷҩым иахьа арра ҳаиртәымчқәа рҿы. Иахьатәи ҳҭагылазаашьа ҿырԥшыгас уаанӡатәи аамҭа иахьатәи иҟоуҵозар иаҳа еиӷьхоит, еиӷьхара иацуп, избанзар иахьа аекономика базагь ҽакуп, аҵараҵарагьы иахьа аҷкәынцәа ариура иаҳа имариахеит Урыстәыла ишьҭны аҵара дуқәа дырҵаны, ара Аԥсынгьы училище бзиа ҳамоуп, иалганы иааиқәа аҷкәынцәа, аҵара рацәаны иҳамоуп. Ҳацәгьам иахьа занацс иҳамоу аус анагӡаразы иҳалшаратә ҳалоуп. Аԥсны арра ҳаиртәымчқәа рҭоурыхи иахьатәи рнапынҵақәеи ирызкуп уаха ицо адырраҭара аруаа рымшынҵа. Даур Инаԥшьба, Алықьса Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.